Kini kedai All India Radio Shillong, ka khubor ban puli dailus atas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Rai ke Sarkar Meghalaya ban IT syaka NIPCO yaki project penmi boarding electric ka Omyam Stage 1 bat Stage 2. Pelait Menteri Rangba ke Meghalaya u Conrad K. Sangma yaka hydrogen mission ka ban trekam habarok kawai ke jela. Bat pedang ke Sarkar Meghalaya yak jing ajing mut jing ka kanhun toket ke ying bishar ban sio bailot ksan yak bala mensaw ha ke chinsiat hare subel para kaldang ha ke snem baladem. Ka Sarkar Meghalaya kala rai ban IT yak umjat balapan kala kum kawa Omyam Stage 1 bat ka Duma balapan kala kum kawa Omyam Stage 2 syaka North Eastern Electric Power Corporation Limited NIPCO layathu Menteri Katanat ki Boarding Ujem Sangma ubala benram bayak Stage 3 project ru lapan tray dak NIPCO. La ban penken mau baka Sarkar minshwa kala menjur ban pendam no ek soskular balaya soibat ki company shimet na kabenta ban pentrai yakini ki atli ki project ha Duma bat jan namar kim simnala ban penyak saprang yakakam yaki jinglut baro na kabenta kani insapen kre dakatanat ki boarding loong James Sangma. Ka Meghalaya kala pelait ban pentrai yak hydrogen mission hapo ka decentralized green energy project ha ka jinglut ka balakot syaka Cutway Point san rurtingka balakershan ru daka National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD lingba ka Rural Infrastructure Development Fund. Kumba aspa abhotli ki hydrogen project ki bala pentrai hapok hydrogen mission ken trekam habarok kawai ke jala Meghalaya hakaba ke jingyo boarding ke duna ya ka nyoposan na kashispa layathu ke NABARD hnen kasni. Ka Meghalaya Basin Development Authority MBDA ka bapet ya ke jing pentrai kam ya ka project ka community ban penkir ya ke project syaka arhajar tuli hakisnem banwan. Menteri Rangba Conrad K. Sangma ulong ba ke jingbo ya ki power grid ki babiang bat ki kor ki bor ban sa me ka boarding electric hakum kini ki jaka kalong ka baremdor bat ka Meghalaya kam kot bor satya ban le yakani namar kata ke jing temu ban pentrai kam ya ka hydrogen mission kan yarap ban weng yakini ki jing e. Ha Meghalaya u Deputy Chief Minister ka jela uba Preston Tinsong ula pelat ya ka Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan PMSYM pension scheme hnen kasni ha ka jingalang ka belalong hayojana bhavan shalom. Haba ajinkran uba Preston Tinsong ulong bakane ka pension scheme kanyarap shibun ban kershan pisa ya ki breu ki batrei ha ki kambala ki barin. Ulakan turu yaki beriu bakin wan syakmat ban syem yaki nikilat cimentoy baka Sarkar pedeng ka ai. La ban penken mau hangi baka PMSYM kadai ka pension scheme na kabanta ki beriu ki batrai kum kinoyarap haki yeng jom ki beriu ki nong bela ki nong de jing de haki surak ni haki dukan baren ki baka jingyo jom ki kalong khatsan hajar tengka sibenai ni duna. Kibala banyo ekini ka scheme kidai kiba khatpra hadu southpost nem karta. U Deputy Chief Minister ula samru eki beneficiary card sha kinong yo jingmentoy. U Menteri Rangba ke Meghalaya u Conrad K. Sangma hnen kasngi ula bro yo manong rim jongka new feeder mains jongka tura water supply scheme ha water treatment plant kaba hatura. Haka jingkren jung Menteri Rangba ulong bakane ka tolong sam kan weng kumbah nyopau na ka shispa ka jingkrudo hasor tura. Ka jingtay na ka bantaban bu yaki pipe bat shna yaki jaka penlang pendep hapo shisnem ulong. Menteri ke Kampoi u James K. Sangma bat u Thomas A. Sangma MLA kila donlang haka jingalang bu mau nongrim. Kinong mikmat badang syajit thamai jongka Khasi Hills Autonomous District Council ki HEDC ha Meghalaya kin shim jing smai menta kasni bat ke jing jet yo chairman bathamai jongka ki HEDC kan long lasai kasni.
ka United Democratic Party UDP kalajit eu MDC jong ka Shilla constituency uba tenwel dekar kum UCM nakabanta shisnem katba Chief Executive Member ba Minshua ka KHEDC uba PNCM unlong uchaman jong ka katkum ka rai jong ki sengsang pathai ki bakirshan ya ki jinga sunrap lang haka council like no ka Congress ki seng reulum kum ka UDP HSPDP PDF ringkat ka seng NPP bat ki katong shimet kila rai ban thau ya ka United Democratic Alliance UDA ban sinshar Hakasi Hills Autonomous District Council kani kadek All India Radio Shillong ka bon lam shafi ya ka kubor. No, daughter-in-law is in hospital. Remember what to do if it is a girl? Yes, mother. I know what to do if it's a girl. First, I shall shower all my love on her, and when she grows up, then I have to send her to a school. Change your views. Change your country. We want daughter-in-laws. But why not daughters? Today, our daughters and sons are walking alongside. Because without our daughters, our families and festivals are both incomplete. Even they have the right to live. Without them, there's no present and no future. Valuing our daughters is our country's pride. Beti Bachao, Beti Padhao. Issued in public interest by Ministry of Women and Child Development. Ban beteng biang ye kikubor ka Sorka Jala Hamigalaya kala pediang buntali ki ching ajung mut jung Justice Bidi Agatla an puli biang ka Sorka Jala Hamigalaya kala pediang buntali ki ching ajung mut jung Justice Bidi Agarwala bala shong tan uba long unoyalam juga kan hun toket ki ying bishar halo ke ching siat ka balaja Harisubel para Kaldang North Garo Hills hakas nem baladem habakran hakinong thok kubor hadin balawai ke chihalang jungka kanhun menteri ki kampo ying u James Sangma ulong bakakan hun toket kala ajing mud badai ban ai pilot san shilak san pau hajar ya umil seng Sangma badya ki anghut ki weipat ki balaman saw hakajingja dai ban ai mar shilak tengka kakanhon kala ajing mudru ya katnat pulit bakan pendon kam da ki kor ki bor jongka technology naror ke bapen long ya ki program ban pensung thu bat pensha ya ki pulit shapang ki hok long briu man briu ke sorkar kala batharu ikatnat puli puthi bakan pen bha ya ke syllabus ne ka banta ban puli ka bayade bat ki hok long briu Menteri Korbari Rajnath Singh nenkasngi ulaple ban pentri kami ka project BOLT QIT New Border Electronically Dominated QRT Interception Technique ha kaput India bat Bangladesh ka Baha Dhubri District jongka Assam ka Border Security Force ka don ke jingkit kle ban paharaya ka kaput ka bajrong palat 1,000 kilometer ka badon markhab bat ka Bangladesh Hakibabon hi kijaka mla banbu ya kijinke kijaka kaput bahandriu puwai kilometer kabadon Hadhubri district hakabakawa Brahmaputra kalitu cha Bangladesh kalong kijaka kabakti bha batkani kabu jing e shibun ya kishipai pahara kamtam hakapol yur bajur uslam kijing pentrai kam ya ka project kan amyaram yaki BSF tang hakabate lakam yaki kam snew lai phojat hakijaka khaput hindrai kan penlai tru yaki nakajingyat ap pahara mit labat sngi yaka one stop center OSC bala aikateng saki kabalong kajakasa bat sumar yaki kanthai ki bangan hakajingsha thombor laple ha ampati South West Garo Hills hakala sngi uplay uhe pulit ke district Rituraj Ravi ulayaro ek jingple yakani ke jakasa kabalong kabadon kam e nakabanta ki kanthai ki bangat hakichingsha thombor baharukom batong baki babon hi naki kanthai ki artatin banle chikithanat pulit habaki mat ek jingsha le ben namar baki shapting hendrai ulapan pau ke jingkermen bada ke jingple yakani ke center kan penslori ki kanthai bakin wan chakmat banyathu yak jing e jongki Menteri Katanat Information and Broadcasting Jongka Sokar Pedeng Colonel Rajawardhan Rathore ulakintu yaki preu bakin pendan kam yaka social media hakalanti ke badai hakajiya kren bat All India Radio urathor ulong ba uway ureu pat ba jongkari ulong hi ushipai jongkari bat namar kata kidiban pendan kam ha yaka social media bat banda pikir baru nabakalong kalat pathai kabapen priangskat bha yaki jingtit ban penkut ego khubor sa shisin kimat bakongsan
Rai ke Sarkar Meghalaya ban IT saka NIPCO yaki project penmi boarding electric ke Omyam stage 1 bat stage 2. Pelat umenturang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma yaka hydrogen mission ke ban trekam habarok ke we ke jella. Bat pediang ke Sarkar Meghalaya yaki jing ajing mut jang ke kunhun toket ke yang bisa ban seo bailut kesan nak benta ke bala mensau haka jing siat hare subel para kaldang haka snem paladem. Kato ke khubor ke lakut nak All India Radio Shillong haka po prabajing in so ba ke Daily Station nak benta ke khubor kini kedek All India Radio Shillong.